Uvaženi gledaoci, dobrodošli u još jednu emisiju 4E, a u današnjoj emisiji bavimo se zelenom energijom. Zelena energija je nešto što obećava zdravu životnu sredinu, smanjenje troška fosilnih goriva ili njihovo potpuno izbacivanje iz upotrebe i prelazak na druge izvore, dakle obnovljive izvore energije. A danas u emisiji 4E o tom procesu razgovaram sa direktoricom NVO Centar za klimatske promjene, prirodni resursi i energiju Univerziteta Donja Gorica. Pa Ivana, dobar dan i dobrodošli u današnju emisiju 4E. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Drago mi je što sam vaša gošća i drago mi je što sam danas u Pljevljima. Dakle, vaša nevladina organizacija ima jedan interesantan projekat koji nije novina u Crnoj Gori i koji se uglavnom odnosi nekako na rudarsko područje, a to znači na Pljevlja. Projekat je Dijalogom do pravedne energetske tranzicije u Crnoj Gori. Evo kako čujemo ove tamo žamore u susjednoj prostoriji, dakle tamo je prvi radni sastanak radne grupe za pravednu energetsku tranziciju i kako smo obje bile na ovom sastanku, čuje se da ljudi imaju različita mišljenja, što je dobro. Mislim da je dobro da bi se došlo do ovim dijalogom do pravedne energetske tranzicije. Šta u stvari vaša nevladina organizacija radi na tom? Tako je, dakle, kao što ste i vi najavili, Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica je podržan od strane Ministarstva kapitalnih investicija Vlade Crne Gore da realizuje projekat Dijalogom do pravedne energetske tranzicije u Crnoj Gori. Jedan vrlo interesantan projekat, kao što ste rekli, i projekat koji ide u skladu sa onim što trenutno jesu aktuelne evropske politike u oblasti zelene agende, koja se ne tiče samo 27 zemalja članica Evropske unije, već se i tekako tiče regiona Zapadnog Balkana kojim pripada i naša Crna Gora. Pravedna tranzicija je jedan veoma aktuelan termin, jedna aktuelna politika u oblasti zelene agende koja se tiče onih regiona koji dominantno zavise od fosilnih goriva, dakle zavise u ekonomskom i socijalnom smislu od upotrebe fosilnih goriva kao celina, ali dominantno uglja. Ono što je Evropa zaključila u cjelokupnom ovom strateškom procesu zelene energetske tranzicije jeste sljedeća činjenica. To je da svaka država ili svaki region ili svaki grad ne započinje tranziciju sa iste polazne osnove i nema svaka država i svaki region podjednaku snagu i ekonomsku i finansijsku da tu tranziciju sprovede na istovjetan način i u istim rokovima. S tim u vezi identifikovani su ovi regioni uglja kao oni regioni koji će biti najpogođeniji ciljevima klimatsko-energetske tranzicije kako je teži Evropska unija, koja je vrlo, rekla bih, snažno usmjerena da tu tranziciju sprovede do kraja, dakle do 2050. godine. Čak ni ova vrlo turbulentna i aktuelna energetska kriza koja je podstaknuta ratnim sukobima Ukrajine nije ni malo Evropsku uniju pokolebala, a mnogi su očekivali da će da je pokoleba u dijelu istrajavanja ka ostvarivanju tih zacrtanih, vrlo ambicioznih klimatsko-energetskih ciljeva. U tom smislu, kao što sam već rekla, identifikovano je da će regioni koji dominantno zavise od uglja biti najviše pogođeni tranzicijom. Dakle, to su oni regioni gdje gro radnih mjesta ili gro lokalne privrede zavisi od upotrebe fosilnih goriva, moraće u jednom određenom vremenskom periodu postepeno da ide u pravcu eliminacije upotrebe tog fosilnog goriva, što će imati reperkusije može imati reperkusije i po socioekonomski status građana i s tim u vezi oni zahtijevaju da se upravo u tim regionima što prije započne dijalog sa svim akterima društva, sa lokalnom zajednicom, sa samim građanima, sa zaposlenim u rudarsko-energetskom sektoru, sa nevladinim organizacijama, sa zavodima za zapošljavanje, sa akademskom zajednicom i svakako sa vladom kao nekim vrhovnim i ključnim donosiocima odluka, kako i na koji način najbolje sprovesti i na koji najbezbolniji način sprovesti tu energetsku tranziciju. I s tim u vezi negdje krajem 2020. godine Evropska komisija je pokrenula jednu inicijativu
za 17 regiona koji su dominantno zavisni od uglja u ovom dijelu Evrope i jedan od tih regiona je upravo Pljevaljski region, čitav Pljevaljski basen koji je identifikovan kao onaj region koji je upravo snažno zavisan od upotrebe fosilnih goriva i kojem je potrebna podrška i pomoć da se na jedan bezbolan, dugoročan način sprovede ta pravedna, kako se oni nazvali, energetska tranzicija. Upravo u funkciji toga nalazi se i projekat koji realizuje Centar za klimatske promjene na način da se pokrene dijalog i iz tog razloga će u sklopu projekta su održane konsultacije sa svim relevantnim akterima u rudarsko-energetskom kompleksu Pljevljima, počevši od rudnika uglja, termoelektrane Pljevlja, opštine Pljevlja. Radi se takođe jedan manji policy brief za donosioce odluka o koracima koji se preporučuju da budu sprovedeni kako bi se pravedna energetska tranzicija izvela do kraja. Radi se jedna vrlo zanimljiva digitalna kampanja. Dakle, na našim društvenim mrežama Centra za klimatske promjene se u kontinuitetu objavljuju edukativni postovi i infografici odnosno na to šta je pravedna energetska tranzicija, šta ona znači, koje ima posljedice, kako bi je trebalo sprovesti i tako dalje. I kao završnica cjelokupnog projekta imat ćemo i ovdje jedan veliki okrugli sto ili konferenciju u Pljevljima, negdje otprilike u aprilu mjesecu, gdje ćemo okupiti sve relevantne aktere. Sličan će biti sastav kao što je današnja sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, gdje ćemo nastaviti dijalog po ovom važnom pitanju kako bi se negdje prije svega i cjelokupnom stanovništvu Pljevalja, ali prije svega zaposlenim u termoelektrani Pljevlja i rudniku uglja objasnilo šta sve to znači. Jer ono što sam ja makar do sada u cjelokupnom ovom procesu zaključila jeste to da možda nedovoljno shvatanje termina pravedna tranzicija stvara opravdanu bojazan kod zaposlenih da će ovi visoki klimatski ciljevi, klimatske ambicije automatski značiti zatvaranje termoelektrane Pljevlja, zatvaranje, odnosno napuštanje rudarskih aktivnosti i tako dalje, što nije tako. Dakle, mi moramo da budemo svjesni činjenice i to zaista želim da prenesem kao jednu vrlo egzaktnu i jednoznačnu poruku da termoelektrana Pljevlja, naročito rekonstruisana termoelektrana Pljevlja, očekivano od kraja 2024. godine, će i dalje biti stub energetskog sistema države Crne Gore sigurno narednih 20 godina, dakle do neke 2044. 45. godine, tako da se ta tranzicija neće desiti sutra, neće se desiti za 5 godina, neće se desiti za 10 godina, tako da smo mi kao država, ako smo neke ranije tranzicije propustili da sprovedemo na adekvatan način, sada ipak na vrijeme da se ova energetska tranzicija, ova zelena tranzicija koja će najviše, nažalost, pogoditi region Pljevalja, sprovede blagovremeno, sprovede na adekvatan način i da se pruži puna podrška građanima Pljevalja koji najviše zavise od upotrebe fosilnih goriva, kako niko ne bi bio žrtva tranzicije, kao što je to jedan od termina koji, nažalost, vrlo frekventno upotrebljavan ovdje kod nas u Crnoj Gori kao posljedica brojnih tranzicija koje je čitavo naše društvo u proteklih 3, 4, čak i 5 decenija do sada prošlo. To je jedan jako kompleksan, jako izazovan proces. Država Crna Gora, odnosno vlada Crne Gore, u obavezi da do kraja sljedeće godine donese novu energetsku strategiju, to je nacionalni energetsko-klimatski plan i sastavni dio tog plana upravo mora da bude taj koncept pravedne tranzicije. I ovaj projekat i aktivnosti Nacionalnog savjeta za održivi razvoj podržane od strane UNDP-a se nalaze u funkciji podrške vladi Crne Gore da se kroz naše aktivnosti artikulišu stavovi svih društvenih aktera i da vlada dođe do onog rješenja, odnosno one mape puta i onog algoritma koraka koji će izbalansirati i ekološke, i socijalne, i ekonomske, i zdravstvene ciljeve i da dođemo do neke
najprihvatljivije strategije daljeg razvoja ne samo Pljevalja, već i države Crne Gore, jer kao što znamo, apsolutno čitava Crna Gora u velikoj mjeri zavisi od prirodnih resursa upravo opštine Pljevlje u kojoj se nalazi. A ja bih tu dodala i demografske promjene. Plašite li se da će doći i do velikih demografskih promjena sa pravednom tranzicijom, ukoliko ljudi ne budu blagovremeno informisani i koliko su uopšte svjesni toga da se neće zatvoriti sa zatvaranjem termoelektrane i da neće prestati život u Pljevljima? To je jedna vrlo dobra observacija i bojim se da je to jedan moment u cjelokupnom procesu koji, ako se ispusti, možemo da dođemo u jedan paradoks, da od pravedne uđemo u fazu nepravedne tranzicije, da započeti procesi, ako ne budu vođeni na adekvatan način, imaju jedan kontraefekat da podstaknu, nažalost, već započet proces migracija iz Pljevalja, kako unutar Crne Gore, tako i van Crne Gore, i da mi kao država počnemo u cijelosti da gubimo onu najkvalitetniju, najproduktivniju supstancu našeg društva. Tu prije svega mislim na mlade ljude, na kvalifikovane ljude, na produktivnu, ne samo radnu snagu, nego i novu društvenu energiju koja bi trebalo da baštini novi segment razvoja Pljevalja. I to je, taj demografski moment je jako važan. Dakle, mladim ljudima, ljudima koji žele da zasnuju svoj radni vijek i životni vijek nastave ovdje u Pljevljima, se mora na adekvatan način prići. Mora im se prije svega ponuditi adekvatna alternativa. Zato je dio procesa pravedne tranzicije apsolutno jesu i segmenti tržišta rada. Dakle, i agencije za zapošljavanje i zavodi za zapošljavanje, da oni budu na vrijeme uključeni u cjelokupan proces da bi se znalo koje su to kvalifikacije i koji poslovi će biti na tržištu rada zahtjevani u cjelokupnom tom tranzicijnom procesu, da ne bismo imali, kao što smo uvijek imali ranije u prethodnim decenijama, u Crnoj Gori disbalans između ponude i tražnje na tržištu rada. Tako da je ovaj proces izuzetno kompleksan. On je, vjerujte, dalje od nekoga na prvi pogled percipira isključivo kao neku ekološku politiku, samo kao pitanje zagađenja vazduha koje samo po sebi apsolutno jeste jedno od najproblematičnijih pitanja u državi Crnoj Gori kada je riječ o Pljevljima, ali ono seže i u segmente i socijalne i ekonomske i, kao što ste vi pomenuli, i demografske politike i nekih negativnih demografskih kretanja. Tako da i projekat koji vodi centar i vidim i dijalog koji je započet u okviru Nacionalnog savjeta za održivi razvoj upravo se naziva dijalog. Dakle, razgovor između svih aktera. Dakle, da se pokuša doprijeti do svakog građanina Pljevalja, jer ta se tranzicija neće desiti preko noći, odnosno ne smije da se desi preko noći. I ne može se desiti. I na kraju krajeva ne može se desiti, jer ako se desi, onda to nije tranzicija. Onda je to neka naredba, neko, da kažem, mehaničko nametnuto stanje, neko mehanička promjena koja svakako će imati isključivo negativne reperkusije. Tako da ta demografska kretanja apsolutno jesu nešto što apsolutno donosioci odluka moraju da uzmu obzir. Ja vjerujem i ovaj najavljeni popis da će već biti jedan dovoljan alarm kad vidimo razliku u odnosu na broj stanovnika u Pljevljima 2011. 2023. godine. Još ako dodamo moment, ako se ova tranzicija bude sprovodila na način koji ne uvažava taj demografski moment, možemo značajno da pogoršamo i onako prisutne regionalne disparitete u razvoju koji postoje u čitavoj državi. A da li Centar za klimatske promjene već ima neke vizije i koje su to razvojne šanse u rudarskom području u okviru te pravedne tranzicije? Pa vidite, dakle, u okviru ovog našeg projekta mi smo za sada otvorili dijalog sa postojećim akterima u rudarsko-energetskom sektoru i ono što su svjesni i oni, iako jesu nosioci te kompleksne politike, jeste to da prije svega moramo da se krećemo u pravcu jednog drugačijeg načina valorizacije uglja, dakle drugačijeg tehničko-tehnološkog postupka u sagorijevanju uglja. To je jedan moment. Drugi jesu apsolutno obnovljivi izvori energije, dakle sve više korišćenje solarne energije, vjetroelektrana, biomase.
biomase. Evo i Pljevlja su kao i cjelokupan region itekako bogati šumskim kompleksom koji, ako se koristi na adekvatan način, itekako može da bude izvor novih radnih mjesta. I vi ste u Pljevljima ovdje i bili prepoznati godinama kao neko ko je i predvodnik u drvo-prerađivačkoj industriji u Crnoj Gori i zašto da taj trend se ne revitalizuje i ne obnovi. Tako da je to jedan ogromni prirodni resurs i ogromni prirodni potencijal koji bi mladi Pljevljaci mogli da negdje identifikuju kao potencijalnu razvojnu šansu za otvaranje novih radnih mjesta i nova zapošljavanja, ali ono što je sudbina svih nas koji smo, građani planete Zemlje 21. vijeka, to je IT sektor, dakle digitalizacija je nešto što prožima sve pore društva, od zdravstva, energetike, poljoprivrede i tako dalje. Sve više i više digitalne tehnologije su nešto što uzima primat, tako da digitalizacija, digitalne rješenja u bilo kom sektoru su budućnost koju uveliko žive naši vršnjaci u zemljama članicama Evropske unije, tako da se mi što prije moramo okretati i ka tim uslužnim djelatnostima i pronalaziti neke nove razvojne šanse i potencijale i graditi kadar prije svega u tom digitalnom i IT sektoru koji je budućnost čitave planete. Da, ali kada je riječ o ovom rudarsko-energetskom kompleksu u Pljevljima, to omladine što je uostajalo u Pljevljima, to je vezano za ove dvije kompanije. Ostala staračka domaćinstva. To IT sektor i takva starosna struktura nekako mi ne ide jedno s drugim. Da li se razmišljaju u tom pravcu? Pa upravo je činjenica u tome, dakle, započinje se tranzicija za koju imamo vremena još sigurno 20 godina, ako ne i 30 godina. Dakle, jednostavno sada treba da oblikujemo onaj kadar koji će se tražiti na tržištu u narednih nekoliko decenija. Sada već ljudima koji se nalaze u, da kažem, u drugoj polovini svog radnog vijeka ili pred kraj svog radnog vijeka, oni neće biti aktivni akteri same tranzicije. Ponavljam, kao što sam malo prije rekla, termoelektrana Pljevlja nam je tu još sigurnih 20 godina. Ali počinjemo, ja se nadam ovog puta na vrijeme, dakle da ne bude tranzicija bolna, nego da tranzicija ide na ruku i u korist građanima, odnosno prije svega mladima, ljudima koji su sada možda ili u svojoj srednjoj školi ili na svojim fakultetima. Oni će biti aktivni akteri te tranzicije, dakle da ih sada ne usmjeravamo ka onim zanimanjima koja se više neće tražiti na tržištu rada, već da ih usmjeravamo onamo što će biti budućnost Crne Gore, kao nadamo se već tada uveliko članice Evropske unije, koja će biti duboko integrisana u sve međunarodne, mnogo bolje, vjerujem, i ekonomske, i društvene, i političke, i ekološke tokove, odnosno na one koji vladaju danas. Tako da, možda smo mi ovdje u Crnoj Gori navikli da se tranzicije dešavaju veoma često post festum. Mi govorimo o tranzicijama nakon što su se desila ratna dešavanja, nakon što su se dešavale političke turbulencije. Sada govorimo o nekoj tranziciji koja se postepeno sprovodi, jer ovog puta smo preuzeli evropski princip rada. I Evropa sad počinje sa tranzicijom i mi sada počinjemo sa tranzicijom u dijelu zelene energetske tranzicije i to je različita ona tranzicija, odnosno na tranzicije koje su, nažalost, države iz ovog regiona Zapadnog Balkana, zbog svih ratnih dešavanja iz 90. godina i tako dalje, navikli. Mi smo baš malo prije na Nacionalnom savjetu i prvo debatovali dosta i samom tom terminu da li je pravedna tranzicija i onaj termin koji je najprijemčiviji za uho prosječnog građanina ovog regiona, imajući u vidu neku konotaciju koju imamo iz našeg istorijskog nasljeđa. Ali ja kažem ponovo, uopšte možda i nije važno kako mi to nazivamo, bitno je da je to jedan zdrav proces koji će da ide, koji će da donese najbolje i ekološke, i ekonomske, i socijalne, i zdravstvene koristi i građanima Pljevalje i ukupno generalno građanima Crne Gore. Kada govorimo i o toj energetskoj tranziciji koja znači u krajnjem postepenu eliminaciju upotrebe uglja i uvijek, evo vidjela sam i da na današnjoj diskusiji uglavnom bi bila tema usmjerena ka termoelektrani Pljevlja. Mi moramo da shvatimo jednu činjenicu da su konzumenti uglja ovdje u Pljevljima, vi to mnogo bolje od mene znate, i sama individualna domaćinstva, i vi ste kao Pljevljaci, odnosno i država i lokalna samouprava, već započeli uveliko tu tranziciju, započeta je prva faza toplifikacije Pljeva
detalja. Do kraja sljedeće godine, ako sve bude teklo po planu, ukida se i kotlarnica u Skerlićevoj ulici, dakle taj najveći zagađivač urbanog gradskog jezgra, sa njom se da kažem smanjuje taj toplotni konzum koji zavisi od uglja, sa prelaskom u drugu fazu, sa dakle izgradnjom sekundarne mreže se širi, odnosno smanjuje broj individualnih ložišta koji zavise od uglja, odnosno šire se taj pozitivan efekat cjelokupnog tog započetog procesa i to je naša pljevaljska tranzicija i uopšte nije važno ćemo li mi nazvati pravedna, to je prosto jedan, da kažem, evropski termin i evropski kontekst koji se koristi. Bitno je da ona opravdava svoju svrhu, svoj cilj, a to je pod broj 1 čistiji i kvalitetniji vazduh za pljevljake i dugoročno vođenje računa o očuvanju ekonomske supstance pljevaljske privrede, očuvanju postojećih radnih mjesta i postepenom preoblikovanju tih radnih mjesta da u narednih nekoliko decenija one u cijelosti idu ruku pod ruku sa onim što budu razvojni evropski trendovi. Da ponovo naš region ne bude zarobljenik nekih zastarjelih tehnologija i zastarjelih sistema kao što nam se to desilo u nekim prethodnim decenijama kada su mnoge države krenule ka nekim tržišnim privredama. Mi smo i dalje bili u nekom drugom sistemu koji nije odgovarao razvoju cjelokupnog šireg globalnog konteksta. Koliko je Ministarstvo prosvjete vrlo bitno u ovoj pravednoj ekonomskoj tranziciji, jer ste rekli upravo sada da generacije koje dolaze trebaju da budu oblikovane u skladu sa ovim opštim ciljevima pravedne energetske tranzicije. Itekako važno i kao što sam rekla, dakle, taj nacionalno energetsko klimatski plan će donijeti vlada Crne Gore. Dakle, vlada uz dizanje ruke svakog resornog ministra, uključujući i ministra prosvete, tako da i Ministarstvo prosvete apsolutno biće dio cjelokupno tog procesa, ali ne samo u tom formalnom smislu izglasavanja same strategije, već svakako i oblikovanja svojih kurikuluma, svojih nastavnih planova i programa i opšte usaglašavanja našeg obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta rada. To je nešto o čemu se i ovdje stalno kod nas u Crnoj Gori pričalo, ali mislim da više nego ikada, jer evo, korak po korak bi trebalo sve više da se približavamo toj Evropskoj uniji, da više nego ikada mi moramo da naš obrazovni sistem usaglašavamo sa zahtjevima tržišta rada, a ovaj proces zelene energetske tranzicije kao jedan od stubova upravo ima to. Dakle, da znači otvaranje radnih mjesta koje zahtjeva tržište rada, a da bi se ta radna mjesta otvorila, da bi ona bila efektivna, ona znači da na tržištu mora da postoji adekvatan kadar za to. Tako da kažem, to je jedan zaista dugoročan proces koji se neće desiti preko noći. Ko zna koliko će još godina on trajati, ali bitno je da se priča i da se radi na njemu. I ovo je tek jedan proces koji počinje ovim sadašnjim sastancima, sadašnjim projektima i neka se priča, neka prosto ova tema uđe i u svako pljevaljsko domaćinstvo i u svaki nadležni lokalni državni organ i kompaniju koju tangira ova problematika i neka vrlo često dolazi i do suprotstavljenih mišljenja, stavova, pa i ovako nekih civilizovanih, da kažem, sukoba na sastancima i stoga će se iznjedriti, vjerujem, neko najkonstruktivnije i najkompromisnije rješenje za građane Pljevalja i uopšte građane Crne Gore, jer samo jednim inkluzivnim dijalogom, i to nije fraza ovako što bi na prvi pogled gledaoci mogli da zaključe, samo jednim inkluzivnim dijalogom koji će da uključi sve aktere, mislim da možemo da dođemo do adekvatnog rješenja. Evo, ni meni se veoma često na sastancima koji uključuju aktere koji dolaze iz najrazličitih sfera odnosno ne slažem se sa svim što sam čula, ali prosto mora se uvažiti stav i mišljenje svakog relevantnog sagovornika koji će iz svog ugla da ukaže i na prednosti i mane nekog procesa i svi moramo negdje da se nađemo na sredini i da preoblikujemo našu Crnu Goru na način koji odgovara građanima Crne Gore, a sa druge strane podjednako u skladu sa međunarodnim razvojnim trendovima, jer bojim se da tu zaista ne smijemo da kaskamo i ne smijemo da odbijamo ono što zaista jesu evropski tokovi, evropski trendovi, da ne bi bili isključeni iz svih procesa koji su neminovnost i budućnost koje čeka i region Zapadnog Balkana, pa samim tim i našu Crnu Goru.
A što mislite koliko je to zbunjujuće za građane cijele Crne Gore, a sad ću se fokusirati na građane Pljevalja, kad ima više aktera koji se bave ovom problematikom? Evo, vi ste civilni sektor koji se bavi dijalogom za pravednu energetsku tranziciju. Na državnom nivou imamo nacionalni savjet koji ima radnu grupu za pravednu tranziciju. Koliko je to zbunjujuće ako više ljudi se bavi time? Da li to ima pozitivne ili negativne efekte na oblikovanje ljudi za to nešto što je neminovno da će doći za 20, 30 ili više godina? Ja ne umijem da vam dam odgovor na to pitanje. Mislim da je pozitivno da se o toj temi priča. Jer mislim da kod nas u Crnoj Gori tek kad počnemo svi da pričamo, u glas, sinhronizovano, nesinhronizovano, mislim da to daje efekte. Bilo koja tema. I u političkom i u društvenom dijalogu mislim da je dala efekt tek kad su svi počeli o njoj da pričaju. Civilni sektori, nadležni državni organi, u zavisnosti od teme, sindikati, strukovna udruženja i tako dalje. Mislim kad svi počnemo da pričamo, onda će ta tema dobiti mnogo veću pozornost i mnogo veću pažnju. Ovako, ako bi samo vlada pričala o nečemu, možda građani ne bi adekvatno, možda bi tu priču shvatili samo kao neku priču koja se tiče politike ili nekih formalnih procesa koji se eto tako moraju ispričati da bi se zadovoljile neke političke agende. Sa druge strane, ako je samo priča civilni sektor, i to može da ima neku svoju konotaciju. Civilni sektor priča zato jer je dobio projekte iz nekih nacionalnih ili međunarodnih fondova i to je njihova misija u društvu. Ali ovog puta svi pričaju o ovoj temi. I civilni sektor, započeli su da pričaju o ovoj temi, vjerujem, to će biti mnogo češće i frekventni, i civilno društvo, i država kroz nacionalni savjet, gdje su apsolutno svi, i onda mislim da to već prosto nema segmenta društva koji za sada, makar na ovim početnim sastancima, nije bio zastupljen. Malo po malo, svi ćemo početi da pričamo, ja ponovo ponavljam, o pravednoj tranziciji, o nečem što ćemo morati da promijenimo u našem društveno-ekonomskom sistemu, jer ovako kako je sad, naročito u Pljevljima, mora da se promijeni na bolje. Ovakvo zagađenje vazduha više ne može da postoji. Stepen nezaposlenosti, evo vidjeli smo i malo prije, je jako zabrinjavajući. Demografska kretanja su također zabrinjavajuće. Tako da prosto nove strategije se moraju donositi kako bi se sva ova tri pomenuta vrlo osjetljiva segmenta na neki način međusobno usaglasili kako bismo negativne trendove što je moguće više usmjerili ka nekim pozitivnim kretanjima i pravcima. A da li je država našla alternativni ili ima viziju tog alternativnog stabilnog energetskog izvora? Da li je to zaista obnovljivi izvor energije ili ćemo možda iz Evropske unije morati kupovati struju koja nije prilagođena našem socijalno-ekonomskom statusu? Vidite, u uslovima ove energetske krize koja je potres i Evropu i svijet, prije svega uslijed rata u Ukrajini, uvedenih sankcija na uvoz ruskog gasa, i sama Evropska unija prolazi kroz ogromne energetske probleme. Mišljenja sam da je možda i ova zimska sezona na neki način lakše se preživjela u Evropi jer su klimatološki uslovi, odnosno meteorološki uslovi bili takvi da su išli na ruku, nisu bile nešto duge i oštre zime. Evo, i mi smo to osjetili u Crnoj Gori, nije bilo tolike velike konzumacije energije. Međutim, neće uvijek biti tako. Evropa je sad u maju mjesecu, odnosno maju 2022. godine donijela taj neki novi njen Repower plan, dakle plan razvoja svog energetskog sektora. Oni u njemu čvrsto navode i dalje idemo u pravcu zelene energetske tranzicije, idemo u pravcu energetske efikasnosti, ali imate, vjerujte, par vrlo zabrinjavajućih paragrafa koji mogu svakog skeptika u odnosu na to šta znači zelena energetska tranzicija da osnaže u tom skepticizmu, jer tu vam piše vrlo jasno da je Evropa svjesna činjenice da na kratak rok, ne navodeći je li to godina dana, su to 2, su li to 3 godine, zbog nedostatka kompenzacije
nekog energetskog izvora, nedostatka kompenzacije gasa iz Rusije, će vrlo vjerovatno dolaziti do energetskih restrikcija i dolazit će do povećanja cijena električne energije, što će se najviše efektuirati na računima prosječnih domaćinstava i mnoga domaćinstva iz tog razloga mogu da skliznu vrlo lako u energetsko siromaštvo. Odgovor na vaše pitanje sam započela ovom evropskom pričom, jer sve što se dešava u Evropi se preslikava i na naš region Zapadnog Balkana. Tako da i mi smo ovu zimu, da kažem, odoljeli smo nekim energetskim krizama i vidim najave iz elektroprivrede Crne Gore da su ohrabrujući za čitavu ovu godinu, da neće biti rasta cijena električne energije ako ovakva bude zadržana situacija. Mi uvozimo otprilike 1/3 električne energije. Ostalo zadovoljavamo iz naših domaćih izvora, dominantno iz termoelektrane Pljevlja, a ostalo to je hidropotencijal i sa nekim mnogo manjim učešćem su vjetroelektrane. Sad sa rekonstrukcijom termoelektrane Pljevlja to više neće, to hoće biti energija iz fosilnih goriva, ali to sagorivanje fosilnih goriva neće imati negativne uticaje na kvalitet vazduha u Pljevljima, što je jedan jako pozitivan moment i jako pozitivan faktor, jer sa velikom ekološkom rekonstrukcijom termoelektrane Pljevlja više neće dolaziti do prekomjernih emisija sumpor-dioksida, azotnih oksida, do negativnih uticaja industrijskih otpadnih voda na sve segmente životne sredine, tako i da ta valorizacija uglja će na neki način značiti čistiju i obnovljiviju energiju koja se ovdje koristi u Crnoj Gori. Ostaje ta 1/3 električne energije koja se uvozi. Do kraja sljedeće godine se donosi ta nova nacionalna strategija, novi nacionalno energetski klimatski plan, gdje naši donosioci odluka, dakle naša vlada, naši političari će morati da vrlo striktno i egzaktno utvrde strategiju daljeg razvoja energetskog sektora, koliko ćemo mi dalje biti uvozna privreda kada je riječ o električnoj energiji, koliko ćemo se oslanjati na naše nacionalne potencijale, koliko ćemo se zaštititi od tog potencijalnog energetskog siromaštva koji može da prijeti građanima i Evrope i ovdje kod nas. Tako da je to jedan jako osjetljiv proces i mislim da u ovom moru prekomjerne konzumacije političkih tema ovdje u Crnoj Gori, mi zanemarujemo ono što je život prosječnog građanina Crne Gore, život prosječnog domaćinstva u Crnoj Gori i vjerujte, nadam se da ćemo te političke teme, ako smo mudri, ako smo dovoljno pametni, vrlo brzo staviti sa strane i da ćemo se kao država okrenuti onome što jeste život građana, a pitanje energetike, energetske stabilnosti, energetske bezbjednosti i energetske sigurnosti jedno od krucijalnih i civilizacijskih pitanja života građanina bilo gdje na planeti Zemlji u 21. vijeku. Mislim da je to je jedno od ključnih pitanja koje se buduća vlada Crne Gore apsolutno mora posvetiti, jer preko tog pitanja će se prelamati sva dalja razvojna pitanja i pitanje generalno snage Crne Gore kao vrlo vjerovatno buduće države članice Evropske unije. Dakle, ovo je tema o kojoj se mora pričati, o kojoj se treba pričati i o kojoj ćemo pričati. Što mislite, i naravno pričat ćemo i u buduće, tako da ćemo sad zaključiti ovu emisiju. Ono što ću vas ja za kraj pitati, mislite li da će nam buduća pokoljenja, generacije koje dolaze, biti zahvalne na ovome što radimo sada, da bi možda njima za 50-60 godina život na planeti Zemlji bio bolji? Vidite, ako svako od nas bude radio najbolje što može, najviše što može i najplemenitije što može, mislim da nam buduće pokoljenja hoće zahvaliti ili prosto nas se sjetiti da smo radili nešto i ostavili im da nastave nam gdje smo mi stali. Ali ukoliko budemo radili nedovoljno posvećeno, ukoliko ne budemo sagledavali jedan širi kontekst i ukoliko ne budemo svi zajedno imali dobre namjere
namjere, prije svega kada je riječ o generacijama koje sada stasavaju u Crnoj Gori ili tek onim generacijama koje dolaze. Bojim se da nećemo biti zapamćeni u nekom najboljem svjetlu, ali iskreno se nadam da se to neće desiti, jer vjerujem da smo svim svjesni ne razmjera problema, jer još uvijek mi ne govorimo o problemu, nego o razmjerama posljedica neblagovremenog djelovanja. Ja još jednom ponavljam, ono što je pozitivno u cjelokupnom ovom procesu jeste to što smo na početku. To je kao, ne daj Bože, kad čovjek dođe kod ljekara i kada ima neke početne simptome neke bolesti, ali koje se vrlo lako može sanirati jer je on blagovremeno došao kod ljekara. Mislim da kada je riječ o energetskoj tranziciji, mi smo na vrijeme sagledali sve naše simptome, na vrijeme znamo šta nam je činiti i ukoliko budemo pratili upute svih onih koji se najbolje razumiju cjelokupan ovaj proces iz svih uglova, i socijalnog, i energetskog, i ekološkog, i društvenog, i nada se političkog, jer politika je na kraju ta koja donosi odluke. Mislim da smo na negdje putu koji vodi našu Crnu Goru u jedno prosperitetno društvo, jer Crna Gora kao jedna predivna država, i to ne govorim kao građanka, jest i kao apsolutni patriota i kao građanka ove države, već mislim da objektivno to sagledam, mislim zaista da naša Crna Gora zaslužuje najbolji put razvoja i posebno Pljevlja. Eto, i ne govorim to zbog toga što sam danas i vaša gošća, nego zaista i što volim da dođem u Pljevlje i tokom ovih oštrih zimskih zagađenih mjeseci, ali posebno tokom ljeta svakako. I posebno Pljevlja to zaslužuju jer razvoj crnogorske privrede u proteklih nekoliko decenija snažno zavisio od prirodnih resursa koji smo svi crpili iz Pljevalja, i mislim da se Pljevljima mora vratiti minimum onoga što jesmo uzeli i što uzimamo još uvijek i što crpimo od onoga što nam daju prirodni resursi Pljevalja i svakako ljudi iz Pljevalja. Ivana, hvala vam puno. Hvala vama na interesovanju. Hvala i vama, uvaženi gledalci, što ste sa nama bili u još jednoj emisiji 4E. I ne zove se slučajno 4E. Ekonomija, energija, ekologija i edukacija. Mislim da je to sve sažeto u ovoj pravednoj energetskoj tranziciji. Hvala vam na pažnji još jednom.